산하탕게 어 벨라이카노 난국만이 제 because 아니 라이브 오버 하이노 가이스 페이스 가이야 제 프로 앙 kelas tenis sekarang drobo apro sini tam kaisa imang sudu madhyamika first division mana nih awas sim kaisa sini imang japro borno device jafar ka mobile phone apro tab kaham ka nacho mori tong nang nai bor tam khai khlaya boni friend circle ono nacho mori tong nang nai tai student rock bini mane student rock ni yakai bini charai ni bor tam musung mane porani boni interest boni passion abono na bo problem ngitong abono kisa mana abo problem education sector tong so opportunity for education sector tong ab hai kya haino no lamsok phiro tini sini katal episode so tini sini naroi motom ngi fainai bo khoroksa career counselor tai tutor bo bini mungkha Mr Bentom Debbarma tini sung bini thani kabangma career options no tuition kok salainai especially jara 10 pass 12 pass students rongi bagai gnor kindly choyawi o episode so naidi tai asa kok chayawi let's start our podcast lamsogo sarno ani podcast ho bahai dong nang kam tong sarno teo kam ko sinna bagai nang nini sinumong sungno kisa kam ko saikenar di sar acha brother ani mungkai to Bentom Debbarma presently as a career counselor the life coach ke motivational speaker hisab samong khai tong ke ani qualification ka bachelor of engineering khaika in electronics and telecommunication engineering ke master khaika in MBA from NIT Agartala haban pore khai B.Ed book khaika recently tabo ang taisa pori tong firo diploma in early childhood care and education te ani parang khai Horiji Chaudhary para abo ka Mohanpur Rani Bazar te ani para o ani ama babu sung chimi tongo te ani family tabo ani logi tongo te ani charai daughter to bobo tongo tabo angbai sung tongma kana nonor tongo ta te ani friends rock ka childhood rong ni simi asuk friendship kisa kom no because ang apro kuso introvert kisa stammering problem ani apro belekan tongo that's why ang asuk khuluge kya asuk share khlaimia but ang asta kaisa very best friend malaika laibo ani jor class 6 rong simi no so ang beleke fortunate enough that ang boy ang ani best friend manai ang ani live te ba aku faika so asta ani stammering problem bo asta tebo improve ka te ta khai to nong ni buska ngota wa ase career counselor te hisabe tong asam sarabatam ke saikhan do career counseling ya de no ta career counseling ja samung khai tong abo sini audience no ke kam ka saikhan ari sa abo tamo yeah career counseling 산하탕게 어 벨라이카노 난국만이 제 because 아니 라이브 오버 하이노 가이스 페이스 가이야 제 프로 kelas tenis sekarang drobo apro sini tam kaisa imang sudu madhyamika first division mana nih awas sim kaisa sini imang imang angkai to 산하탕게 failing 파이마니 class 1 failing ka abun pre aste ani imang nuka first division mana pass khanani class 10 ang pass buka class 10 first division mana Pia abon ulo tamu porinani biang tamu boro porinani kuno semaya lama koraka obo pura bo haing ka je sing tabu kaisa jahazo tongo kaisa sibo tongo puila o keto sing dego phaika harungu phaika dego phaika ulo phaimani poren ka silia boro ka kompas kri kata biang thana thaya silia awa haino ani live abo hinga so career counseling ni through ke sini bozaga sing bozaga মানে বড় মানে sing বড় পরীক্ষা গায় জানাই বড় পরীক্ষা জানাই তে বিয়াংতি থাঙ্গে সিনি রাইট সিনি জাগাও যেটা সিনি পেশন দङ ইন্টারেস্ট দङ তে
abono porwi kuiseng biskango seng sini life no tepo beautiful clay khanyani abono bragaino career counseling nangota খুব খানাতং গে স্যার রিসেন্টলি বোর্ড এক্সাম রগো রেজাল্ট লেখা সং খানাকা সিনস রে রগো কংমা তং পাস সং নাই র বরবো তাবো অক হেব ন নাই বতং না বড় পরি নাই ভাই পরি নাই এনকাম আবন তিন নন কাহ সং নাই সিন বরক স্পেশাল টিপারাসা স্টুডেন্ট নি মানে বিনি ক্যারিয়ার নি লাইবো বসে ইম্পর্টেন্ট ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং তামলে সিনি এজ গ্রুপ সং মালিয়া সিন জর সং মালিয়া ফিয়া তাবং জরাই রং অসুযোগ দঙ্গো nang bahai ma tong busi important khorsa borono nang successful person khaini yake bobini career excel na bagai mane busi important career counseling career counseling ni ekdom belakhe important role tong horo tai ba jeng saimono je senior resource kabama resource tong tabo aro sini natural resource ba bibine resource but सबसे important resource ka human resource correct o human resource no kaham kai bono right direction tui rohnani develop khaima engtike development ng khagai se society development ngai correct apuni bagai no belakhe no career counseling nangkugo and class 10 level ni class 10 no nangkugo abon pore class 12 most importantly nangkugo abaita sir nang kisa sukur bai charita ang 10 poritong ang pass ngkha bong ni bagai nang kaisa career guidance kaisa redi kazara tak 12 pass ngai মানে সায়েন্স পান মনো আর্টস পান মনো স্ট্রিম কমার্স পান মনো বং বই নং কাহে সাদি দুইটা স্পেশালি 10 বাই 12 স্টুডেন্ট হম বই নং সাব গাইডেন্স কিসার দি ওকে সো ক্লাস 10 পাস সংখা তাবো ক্লাস 10 পাস সংখাংকাই তাবো তাম খাইনাই পুইলা এংকা তো সিনি নং at least 2 months sir mana nang সময় জরাই আজ জরাও নং তাম খাইনাই মেন কে নং স্কিল ডেভেলপ খাইমানো বিকজ স্কিল ডেভেলপমেন্ট বেলেকে নাঙো especially on communication skill ba computer skill ho nang khai mano tai once nang madhyamik exam ni result rema pore to nang intermediate from the 11 12 to saimano joto no je arts commerce science pan pori nai mangkha abo bate jara passionately jara borok porna musu ekdom direct boni professional course suppose like polytechnic course engineering philo diploma in just like civil engineering fanangkha ab hairok thangmano ta civil engineering mechanical engineering ab hairok so borok neris ni kase exam rimano neris NE1 hai tong ta okay so abo class 10 pai মানে basically abo class 10 pro class 10 ni exam ni sekang no register ma khayo entrance exam jabe ulo class 10 pai 1 month ni ulo 1 yakabat 1.5 month ni ulo exam nguta mana sarang no te ek sasio na tagrom di ang doctor pon musung kongko ang engineer pon pon musung ang rom di ang professor pon musung college ro ko borok hai musung nai srai ro class 10 ni pore botam subject nai porikha sano যে স্টুডেন্ট রক মেডিকেল বা ডক্টর রক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়না মুসুং বা ইঞ্জিনিয়ারিং ফোন বলতে বিকজ নং তাক সাকা যে ইয়া সো বন বাকিংকে আই উড প্রিফার দ্যাট মেডিকেল ইম্পাকিংকে বরক 11 12 পড়ি 11 12 বরক সায়েন্স নাই পড়ি আইদার পিসিবি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি মা তংনাই প্লাস ইংলিশ তো তংনাই না এডিশনালি বরক তে কুবুনি সাবজেক্ট ফোন নাই মানো বরক সো আবা হাইকে 5 সাবজেক্টটা mana naite so abong khani ni jara medical field por medical MBBS ni bagai borok NEET exam remani bising theke borok MBBS admission nai manota pasapasi jara NEET qualifying apono private college ro khaimana medical college ro kono and engineering ni bagai inkai kaisa to nono saka je diploma ni through tibo khaimano abo direct phia kisa cost to because admission dom de diploma to khaikya ni class 10 paye abuni ulo je lateral entry ni tong to kaisa abo degree wa habuta okay phia a degree khaimani je college aba kisa kom to jate মানে যত কলেজ যাব করিতা সুজু যত কলেজ করে তারপর আমরা TIT কলেজ অর তং অর lateral entry থেকে ডাইরেক্ট সেকেন্ড ইয়ার এডমিশন নাই মানো okay bro engka abo hai ram NIT ro porna musung NIT IIT ro porna musung engka bong bagi 1 year loss ngi thang bro jetu bro diploma khai ka 3 years nangka 3 years abo ni ulo bro taisa entrance exam ma face ma khaine engka entrance exam face khaina engka bro ni entrance exam ni syllabus ni ona jare physics chemistry biology ba so not biology maths abo ro tuike taisa porkha mar pirota
very challenging ngi thang ota but khaimang ka chau diploma already experience manai experience ngi thanai nang diploma pai diploma pro no practical experience tai in the same time tabuk NIT IIT phone mang hang ka to bong ba te bo credibility bari ota correct borok chakri manani je placement ni through te te bo easy ngi thang ota Enggak sar jara commerce pone roke musune roke ni commerce pordane rong ni bagai bo tongo bcom borok to bcom khaimano bcom ni bade bo borok BBA khaimano bachelor of business administration BCA fan khaimano te borok hotel industry rok thana musung kai bachelor of hotel management rok fan khaimano aba hai rokta te borok bibino light charter accountants rong ni tir bok aba hai course rok khaimano borok correct aba enggak sangsar tak thachen 12 long ni ta tak 12 pass khang 12 pass ma pore ani tak as a student tam opportunity tong rom yang science background an tam opportunity tong angka plus rom yang arts imphana ka arts in tam opportunity tong commerce ni same ga bai kangwa discipline ni tam mane ngutong sujug tong ke sakhana disa science background ninke belai ke kabama opportunity do a opportunity kabama ni gunui no bor rok chap maya bokhor him jagi thango মানে টোটালি তাম পড়নে পড়িয়া একদম অবদপর নাই ইটস জাস্ট লাইক মানে অপশন বেলে দাং বুসকাং বেলে কেমা তংতা সাজং নাই ববন চানাই ববন চায়া ভাই থাংতা আবন বাগে কেমা স্টুডেন্ট রক career choose khaimani bo problem gai borok gap rok ruo ab haingo so bong bagai bele opportunity borok even science bong ni science ni philo poria yu borok BA fan khaimano borok bong bagai open totally open bong bagai tam course tong so course song kan ni science ni through te to nang borok need exam re MBBS khangmano ka ni no ko BHMS bachelor of homeopathic medicine surgery thank borok ayurvedic doctor ni bagai borok thangmano dental surgeon they apart from that borok BSc to khaimano normally BSc the bachelor of design ab hairpon porimon apart from this medical and engineering field bade they bibino course tongo like tabuk je bachelor of hospital management abo hairok khaimano which is very demandable borok BBA fan khaimano correct BCA fan khaimano mane bong bage opportunity gilama ha takai science background bage gilama opportunity they have borok just choose khanamus nang borok passionately bobon hamjak tai bongni je interest bongni je capability abrono nai borok choose khana nangota haike borok right destination sogi manata tengke commerce saka commerce pone rok ni bogai ba borok to hana takai bisi to opportunity kre but become to kaisa bongni khaimano become BBA BCA aba hairok borok khaimano bachelor of hospital management aba hairok phon borok khaimano because aba open no course no okay so bro ab hai khai ko they can go for chartered accountant nite ab hai rakhai manota extra course and similarly now arts background it arts background te bro lawyer ngani bage bro bibino entrance exam tong ab hai ni CLAT exam ni tong kaisa abo exam bro face khai ka bro lawyer ngani bage bro porimanota tai abo bade bro if they wanted to study bachelor of design rokon porimano tai BA normal BA tabuk je most trending course BA aba hai rokhai manota which is a 4 years course 4 bosor bai no paithangoni ni BA by BA abo alada ke khaya kai ni 5 bosor nangai thangota okay mane khoroni neglogi thang soliman ta na soliman ekloge abo very demandable course umi tongo aste okay they bachelor of fine arts jara arts nitui kusu mane kata painting khaina nitui ab hairok boro ab hairok porimano they kabama ba hegila ma tong course which are totally in art background te porimano ta nga sar tagisang je sin society je nugmata
sin society student dokta especially bomu suma to tongi mano bomu suma bo porna musung mano pia bini parents ni rom di pressure panung mano eka bini colleague bin peers bini sakbak saroni pressure nya ka society ni pressure boro lama korithang mane bo je musung mani je rungmani or thangya kare je bui samane amar thango je banang doctor ang musung ya medicine musung ya tongmani ang piano parents khanya musung ang thangka gamti rogle kahamda healthy da sin society ni bagai no abo extremely hamia because abo chini buskango amde buje naharo ang babon haka so abo baksani bini bagai abo problem pangman bla because bini capability bini interest abo bukri mano so in that way haino buinau noi bobo nawi thangka man bobo a course no join khaika so abo ba asu benefit unjaiga ta te abo ba ulo ordeng model ko yakari mon ta abo amti to kaman nugu sung kama tong pele kama tong bhai ga samnang tak sana musung ta mane je pore nani kama discipline rok sini hastewo yang sin gana gini haste rogo college rokta university rok kisa sonabo sai khana sini khanai tongai rok jate borobo guidance mana bagi ta sa sini Tripura kisa scope kom no wahai college because science te nang amde medical ni bagi porang ka to AGMC tongo te TMC abo basically need te thanguta need te no AGMC to ngo but kisa ranganang rok tong haka ba TMC o join khemono but kisa need apir na nang naita wahai ke engineering bagai to JE tongota JE ab bakai nang NIT one manota so JE jara ria jara private college of port musung khaba ikphai tongota ikphai university ro khaimano tai ka TIT college ni bagai to alata kaisa entrance exam tongo Tripura board join entrance exam abono face khaya gai ara board team manota tai commerce ni to general degree college ro common daga tong tabo Bikram University they ke Tripura University kono tong mano tai kamo am pai college tong jate Bcom non bagai sauta man government degree college am to nai manu tai ke to jara commerce field ni bagai borok Bcom thong ba BVR kon khaimang khab to Ikfa University ro khaimano ta Ikfa University ro tai arts ni bagai to kamo college no I think tongo abo to arts no tak Tripura ni baire bot mane boro tongrom ni sudah doctor engineer semi tak alka stream botong science ni botak veterinary botong na sinoro veterinary tongo tak dental bo kholo kana fishery tongo agri tongo ga ba tai sin gana gini boro tong sar mane jara porna musna rok mane Tripura ma to kaham no aibo no Tripura baire baksa ma thango porna bagai oro kering khangke ga ba rok kisa sar sono saikena dita Tripura ni baire tabuk as background ni through thing to ni Delhi University na andro ko ma college tonga ba tabuk Sri Ram College ropan tong ba tai Delhi University Saint Xavier College ropan kha aba hai rok tong ta college plus tabuk commerce ni tuibo ab hai no college ko ma tong ni tabuk Delhi ro tai Kolkata ro bo tong aba hai Saint Xavier College of Tongda and science ni bagai to abo tabuk need ni through to no kama college thangmano MBBS ni bagai tai apart from that BSc ro khaimano Loyola College tongo Chennai abo hai tai Symbiosis College of Tongo Pune ro bo so bibino abo college tongo which are government recognized college kokona to ngas samnang sanam sung tabo sung Tiprasa jotono to sugnaya masa sugya botong hedana mane financially ta imang nukphan baksa porimiango orang puisa ni biali bagai ga bong bagila kun sep da tong rom scholarship hairo ama hairo kun scope da tong exam rok amte rok ke saikana disa ei tongo scholarship ni bagai tabuk Tripura government ni through tino scholarship tongo iko tabuk je pre-matric scholarship post-matric scholarship ro ri sak tong ta abo baino boroni tuition fee 100% cover ngai thango ta so borok askun mana nangya
either in private college open pori di so borok just fill up khair na nangota borni income level rok boni je sajama mote range tong ha kana borok riman nota engkai pura full tuition fee borok au manai weber manai ta Okay. tai medical fee lo kisa asuk bisi regla because already tau TMC pun porikha abu to private se public private partnership yo Mana sar scholarship de kaya kisa kom munai ta stipend to tong nong saka stipend up to government on the stipend on the scholarship da tong rom di tabo college ni rom di tabo yes jeban ang ani sasiwan ang agriculture background sin ICR hoite JRF exam nong clear ke non scholarship ro yes even an medical mo tong na nga bahiro scope da tong jate ang lekha pora porimane jate rang kari phano scholarship through ti ab tong bai una to tong basically India o PhD rokam bagi to tongo Okay. whether you mane nang kisa to manai JRF ti je 30,000 ba extra bhai mai aphan kisa to manai arni so apart from that scholarship in master degree level rogo asuk kri but bolte scholarship bolte me kata ang saman kai graduate level of kari a college ni on scholarship rok kisa fee waiver mano to mane jara kisa rank tongo kaham okay उनके बरोक की साइड पे वेबर रिमान होता अब भाई so borok ni abai kisa facility tong hota san ga sanang te sung nai ga tabung ni present mane situation condition no bo career no choose hake scope beshi scope kabang abai koekta sono course ke sai khana disa mane aur opor kanke ani success nan taisa chance beshi nya kang mane ta manai job mana ni phana te subidang imanu te klaing imanu placement phan mani manu mane ultimately present tabung ni market to bob type of career ang jodi pursue khake ani bagi mane kahamung nai abo hai koekta sai khana disa abo depend khayo abo student ni upor hodo whether bo ki Tripura ni respect to bo job nai tong yakaba national ba international level pe nai tong so abo beri khayo da abo opportunities baba haino beri khayo so Tripura no respect ti na kha tabuk chini Tripura o bo problem ngi tong abo nak chama na abo problem education sector tong so opportunity for education sector tong correct ab hai so te kaisa na Tripura o tabuk je opportunity sungi tong basically tabuk Tripura connected by South Asian countries correct so logistic ni through ti bo tabuk easy ngi thanga South Asian countries by thang so oro ni jara those who are interested tabuk BCom phanka ba BBA rok jara business khana ni motive tong so bong bagai chawi tong firta apart from that even sini construction soli construction soli tong yes sini Tripura o ta kasan kai internet gateway be connected sini Tripura tabuk yes agotala third internet gateway na correct so abon bagai IT sector kisai there is possibility for growth okay tabuk aste sengi tong da and IT industry wo ta kaisa boni service jaka product abo ka intangible mane kuno abo like abo very soft good hun manota easily transferable hai da correct so abon bagai industry growth kha kai abo kama there is opportunity na kama sector na sector amon bagai jara ITT porne rok ja computer science rok I think boro ni bagai bo buskang opportunity phai tong ta te sini Tripura bo rubber based tabuk je industry tabuk rubber to thana ta Tripura ni theke tabuk thango but abo finish good eta haina raw good mane raw materials thango but abono judi rubber technology ti pori oi judi sin Tripura no validation khai acha products ramai sing judi oron thike rahma kai kabang borok sakani mangamo khamota so rubber technology ti rok poriman hota aba hai tong course tai to sar Tripura ni baire khe rom nang Tripura phan thana ni ang raji tong oh yes bong bai khe tamro scope open nang thangte bo so Tripura ni baire phan thana ning kai bong ni bagai hotel industry ko kaisa very demandable tong do bachelor of hospital management bachelor of hotel management abo hai rok course khaimon hota abo jodi khaima ka lokol gen chakri mani mano okay
so te kaisa kai to nini tabuk je digital economy eta ba India so tabuk artificial intelligence rok ni tui rok samung khayo so IT ba artificial intelligence data scientist abo haironi to belekena important tabuk nangai tong so abon bagai onek opportunity tong তাই ইন্টারন্যাশনাল লেভেলও নাই নাকি বেশিরভাগ সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড তুই ন বেশিরভাগ অপরচুনিটি গেলাম আতা নকরতা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড লাইক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সাই থাকা ব্লকচেইন টেকনলজি র ক্লাউড কম্পিউটিং আব হাইর যত ন বেসিক্যালি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড নি থ্রু তুই ন গোबां ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড তাই ইয়া অস্ট্রেলিয়া রকবো there are many opportunities Australia Singapore okay আব হাইর কথা আব হাইর পরিগই মাহাকাই নিনি অনেক তেব ব্রাইটিং মানতা খুব খনাতক স্যার nga সংসার সালাইকা जों kaya section kisa badi tongha so suru lekha porana sim sai tong lekha do gang tak sono jong jara lekha poriliya bekar nya ka borang kri bai pori phan malia ko borok le tam tam skill lok jodi develop khaima hangke bo jodi skill no bo aji ma hangke bini le tam tam opportunity dongi man sin haste bo nya ka hasten phataro panta so Tripura ni respect ko tu sakai borok once class 10 pass pan kata class 10 fail pan ka bar borok income khana ni borok musungo so borok ni bagai course tong ko ITI ro pon borok khai mano any trade ni nai electrician pan ka plumber pan ka aba ni ti borok course nai mano nawi koi borok samung cheng mano ta tai borok jara 10 pass pan ka borok ni bagai bo soft skill ni bagai borok anul khai mano soft skill training rok nai mano tai বিভিন্ন কোর্স আবাই তং লাইক যারা আবা হাইরক খাইয়ে কই ভোকেশনাল কোর্স 6 মান্থ শর্ট টার্ম রক কোর্স খাইয়ে কই বরক সামু na course ka sin tirban manu na course khana bagi কোর্স মানো IT rok to tong si ITI নিলি তং okay okay সিডেক তং তাবো আবা হাইরক খাই tam lang suma karong sin borok ma gila ma sarai rok ma hain tong manu samung maya samung khaya nong ni bo nokhli ka bo lama nukli yab to nga borok khai sarai rok jodi o sebrong no ma khose ma ka ba sung tak business nari ma tong kun samung hain ta mane even basic samung rok ta na sanin ko khana wa yang wan su borok bo tinin simi mane khugo thangsi tung heda actually income khana ning ka learning ma khane haje okay learning attitude tong na more mane more learning more earning aw haita so borok kisa skill develop ma khane ko khai যদি হাইনা হাইনা টং টং খাক মাধ্যমিক পাস নগে বেখা মাধ্যমিক ফেল নগে কোনো আজিলিয়া কোনো ইনকাম কোনো স্কিল ডেভেলপ খালিয়া ইনকে বরক আজি উমাং লাগতা আন বাগে আং কইনাই যে যারা নাই টংনাই ও পডকাস্ট ন যারা পড়াইয়া খারজাক মাধ্যমিক ফেল পানখা আবার ক্লাস 12 ফেল পানখা বরক তাইসা স্কিল ডেভেলপ খাইদি ইয়াখাবা তাইসা পরিফিদি কামকাই যেমন স্যার আং নন এড খান সাসে যেমন সংনগু সিন হাসো গাড়ি পানি বাং টং গাড়ি পানি বাং কিন্তু গাড়ি সিন বরং করি nok tanglai donglayo rong ronai phan krai tile seven phan krai he dana electrician phan se mana shortage tongo plumber khaini krai kabai kungma sep tong tongo nge mane jara mane pora 1000 bo bor abno khose man abo khosai man ta abo kaisa job no ble job no aning ri tongo even buitak delivery khaisu chai tong e-commerce je delivery rok hainta nge sarak thai sungnai haino hai na tabuk sung salaka samungni nge tak bari মানে women workforce bong bagi ka tam opportunity tong bari bolte chakri khaini ya rom dibo housewife pan mano ya drop outs pan mano income khaime ta kari ko bong bagi tam scope tong na kisaba sai khna disa se bari rok je housewife borok nogo tong toi to borok khaima no bhai handicraft mani rok khaima no borok bamboo related taksi Tripura to bamboo ni kuso chawrigo bamboo kaisa bamboo by kabang ma earrings khaimano abo ornaments khaimanta ya kaisa bamboo na nung ta 100 jaba pa 50 taka nai kaisa bamboo no ni theke nung around 1000 khaimano earrings khaimano ta tabo so abo by jara eco friendly hamjang nai rok bisiribak rok painai ta so bamboo ni to ni handicraft abo hai rok khaimano bibino mani rok sramano so tai ke sangkai borok ri jetu tago so ri tak mani tui borok
ri to takha sin cultural habjak culturally bo sin bori rogani sin tagori hai deba so ri rok takha ka to ri no borok phalimano phalani bagai bo tak to e-commerce rok to bibino borok mohila e hat hani to ba hai website angti borok update khai borok khai mano tai borok tabuk earning khaida ningkai te kaisa abungkha investment abo kisa knowledge nangnai investment kisa borok phana kisa knowledge nangnai investment borok khai mano ta mutual fund rok phano hai rok phano correct invest khai borok earning khai to mano kam khai tong to toina asoi tong ma in borok ni investment growing tong ta nga sar tak borok khaino tabuk rom ni si jara farm based jara agriculture based khai thonai rok mane farmer pon hamma kan yes borong bagi khela tam scope tong career khai thana ni mane abai rok ke saikana disan agriculture jara tongnai rok na kokasi ni Tripura belekano kaham kama season or mano so oron ni kama grow nguta pineapple theke shuru khai pineapple ni strawberry rok panongka so or agriculture belekhan kaham jespano sin Tripura rangsang ni ha hamano ta kubiko on bagai oro agriculture ka belek kaham organic no mano organic no khai mano ta so borok kokes borok kaisa platform nang phalani kaisa platform nang okay abon bagai Tripura government bo try khai tona asas ta organic ro thanan bagai okay so borok ang ndige borok opportunity ko su kaham no agriculture field te kaisa ko kai by 2035 aw hai bui ang khanamani ta jeni land tongo borok no ganang fenin samon abai ta so borok anang kai agriculture aste to tabuk chini mani khani rok to dambari tong bole agriculture so tabuk jara agriculture khai tonai bong boi kaisa opportunity ta buskango bo agriculture khai ku borok ganang nani correct opportunity onek kaham no tong bon boi dini sung joton cover khele kya tam sep mani man ka tabuk sarna ang personal question sung siwana sabe mane nung to saka nang tam khai tong nga sar jetak tuition nung to tup Twitter ba nga tuition ni field ole bus scope tong romne tang nung to khai tong ta kebo khai mo sonam tong imano ke Tripura wo Twitter rong ni bagai opportunity le bai kaisa unemployed ya khaba unemployed hunwan so ya kaisa borok kaisa student jefro graduate inkha ga ba master degree complete khai ga min bagai income source kaisa no je tutoring khai ka aw kaisa income source correct aw dignified business mano aw business hunjana aw social work plus business kisa khobja go correct because up and down tong arbo awan bagai but or tutoring ka ekdom large industry abo hana thangkai tagnai ne kai tabuk kaisa school 1000 ta student kai I can at least expect that o jaga for nearly 800 student rok tuition nanai kaisa student ni jodi 1000 ka rong kai bus kala khabo 800 into 1000 correct so it's a great industry o bele industry ko to and kaisa teacher tuition teacher na bo asuk gobang phurung ya bo kwakta phuruma baino bini motamuti kaisa ngi thangota bin kaisa ab tongota bo asuk phurung ma ata bini kaisa sima tongota mane sir ultimately education sector business opportunity kabang ma but ab haike ta na thu jada because ultimately borok school thango kaham kan bor porina main thangle na so of filo all the opportunity tongo abo to problem ni bagai opportunity na so private tutoring correct ha deba ya sana thangai opportunity onak kamano of filo kisa up and down tongo because normally seasonal unemployment aba haikena kisa tongo ta like 2 to 3 months aba haikisa up and down tongo on bagai jara private tutoring khana musungo after graduation pan ka ba boni borok khaimano but kisa saving rok khainani bagai srana nangnai filo otherwise as a kolok ma bosor nang continue khai thanani possible ya
correct Tabang presently प्राय 12 years का private tutoring खायो okay आगे only private tutoring खायो tabuk private tutoring खायो science maths फ्रंगो correct so plus pas career counseling rogo tabuk ang खायो life coaching motivational speaking rogo खायो तो ता अब जतो न अब student ni problem ni based no ang tabuk of feel of batang tabang mak kata expertise 이 만ang 사람이 꼭 너한테 만족 사시거나 that's a motivation মানে স্টুডেন্ট একদম ইম্পর্টেন্ট তার মানে স্টুডেন্ট একদম ডিপ্রেশন কলাই yes ও মানে বিনি যে পিয়ার প্রেসার তাই যে এক্সপেকটেশন ও বাসে মি আংকে kadang sarabon tiki sono sari mana motivation ni aka jara motivation nangi tongnai sirai rong bagi nang bon bagi kisa kasa message to sir okay so school student basically borok sarai furu like 7 8 rong ni simi borok exposure ngi thang mostly mobile phone baita abo kaisa berai distract thayo bong ni mindset no so kisa abo bai hasari to makai chao ya khaba judi no tabuk to sana takai lockdown ni pore jepang no mobile base ng thanga tabuk heda so whatsapp no ni school ni bo sok paise nai correct so the information so tabuk abo no nang yakaro mai aba hing tongka tabuk heda ba so kisa ang koine je student rok kisa borok salsa sakpano saptabo waisa pano borok mobile phone sara tona na nai ta মানে detox khai dita correct try to detox khai dia waisa sakpano salsa sapan detox khai kai bongni critical thinking skill rok bari thanai aste cognitive skill bari thanai correct development da abo bai baro wan sui manai bongni tai biskang borok prosper khai manai ta asuk যে টেকনোলজিক্যাল এডিকশন নি থেকে কিসা কমি থানাইতা তাই এডুকেশনাল এডিকশন বরক আর ইয়া পিছা নাইতা বাহি তাই বরক মানে স্যার নবনো কিসা মোটিভেশন কিসা সারিতা মানে কিসা রদিতা বনো যারা স্টুডেন্ট ডিপ্রেশন দনাই রং বাগে ইয়া ডিপ্রেস খাই রংনি বাগে ইনকে আং সানাই বংনি প্রবলেম ন বরক শেয়ার খাইতুং বংনি প্যারেন্টস বাই তাই ইনকে বরক depress ungi tong hakai borok kisa yoga meditation obai rok khaima ke kos ka hamno meditation through te borok depress ngani borok or komi manai tabuni dino kaisa student juri kaham khana thanga kai borok kiso obai nango meditation rok nango meditation agi ingkai abo necessary ya abo luxury hen jogota tabu kai necessary sing thakabo okay abon bagai ang sanai je student rok no je borok meditation kaisa khanani srungdi bhaita so motivation ang borok no as mane like obon koine je borok technology thek kisa dur tongdi and tai borok meditation obai ro kisa khaidi khaya kai kisa commute kisa poni study bo kisa khaimana ta tai borok jisung mansak borok ni borni mind no jisu mansa clear khai tong nai crystal clear pure asuno kaham because goal science khai deba goal is pure because goal science because of pure aba haino sing student rok bujudi no student rok bo science khai nang ke borok pure na nang nai mane borok ni totally distraction from everything correct even awaita sir খুব খনা তো কা tak sang sale ke career counseling ni student ni মানে expect dita মানে kata ang sanam sumang ke parents rok mono to role tong kaise sarai ni career ni ngo yes ke nang parents ong nakle tamo advice dan sana advice to nang bong tam suggestion ranai sini parents rok no ang koine je bong ni sarai no nai chomari to tong nang no je puro bong no device ja farka mobile phone apro te ka ham ka nai chomari tong nang nai bong tam khai khlaya bong ni friend circle no nai chomari tong nang nai tai student rok bini mane student rok ni yakai bini charai ni borok tam musung mane porani boni interest boni passion abono nai chomari tong nai aboni aspect of boni borno skill develop khanani abon bagai borno skill development course rok bo khlaina nai ta tai student ni je thinang ni bagai mane bini charai ni thinang ni bagai borok tam porani poria aro kuno bada ria oi kaisa professional advice rok phano na oi kui
borno right direction rohnan bagai borno ang sai tongnai ta খুব খনাতক সারনাং সংসিবানো মানে নিনি লাইভ কোন আমতে টেস্টিমনি তা তং মিয়া কেমতে কোনো ইনসিডেন্ট দাংখা যে নং সময় শেয়ার খাইনা মুসুং নিনি মানে নিনি যে প্রফেশন তা রিলেটেড তা নং তা কেরিয়ার কাউন্সেলিং খাইও নং তো কমা বড়ই মালাইনা কা বাইরে কোনো ততং নিন থানি ইনসিডেন্ট নং দাংখা সময় শেয়ার খাইনা তা yeah ততং আমতে so testimony in khorso tongodo so bo tabuk basically ang bai je pro class 9 10 no pro ang bai tuition porika ang bono prangka so bono ang career counseling rok khlai kuino bono ang tuition prangka amon pore bini kusu kaham nongka bo je wan chumani abuti bo khlai mangka mde bo class 11 12 to bo arts no porika because bini kisa background kisa kom ang bono saka English honors ne purna bagaita so bo porika English honors tino English honors ti porika class 12 pore kusu kaham jakan porika okay tabo I think college ro paikana bin bung sajara debor mahani tong ang phangmanita খুব খনাতক nga sarni kokro khanawai khub khatungka gang sarno tabuk ani podcast ni last phase sok paikeba angno no few questions sangana abangan guest no sungu phaikenke nga sarnang sangnai according to you ta nini mane nang simani tei nang wan suma tei success abono nang bhaike define khainai ngamno bhaike wan suk abo ke sai khadadi ani modenge success abo jefro ang kaisa value rimano ang society no kaisa value rimano ang tengke ani o value ani o service ni through ke kabamo borok bo help ngo ang bo financially kisa help ngo tai ang belek happiness je krida tab je borok ni je main important abo mani tongo and jesuk mansa sung asamung khlaipano mane extra hour samung khaipano still sung we are satisfied ngo abono na ke sanai success nita because normally guys officer pan ngdi ba bin kun time kreu ko krei family very depressed bono kyang success hanai success ang thi I think ang bono asuk thik no mane asuk khmai ata asuk khmai ata jepur bo happiness kreu ko kri ka tai mane समाज या सोसाइटी वो किसा value burana nago contribution kana nago ta yes khub khanatok sanang te sangnamu sungota nang to career counseling ngo tongba education related no sanang sangnamu sung actual education amno sung tamo honai khorsa boro jori saka bo educated tangkha actual education sung amno bhaike define khainai khorsa boro no nai actual education han saka kha kaita a borok bin thani bo a education nama ni bising te bini character development kha kai je pro bo intellectual development character development most importantly ngai bo bini society ro na bagai bo help khai kya hu kha and sak bini sak bo help kha abornon sanai te actual education development tamale sarang sangno karang sangno sin borok educated borok bolai balang hon bolai nei bo মানে পড়ালেখা গানাং ন ফিয়াবো সিন সোসাইটি তা তো গ্রাজুয়েট বাংখা কেন বসনো ব গ্রাজুয়েট থামবনো বিনি তমং সামং ছলাই জাগিয়া বিনি বিহেভিয়ার ছলাই জাগিয়া গা বরক তো एक्चुअल এডুকেশন তো হনি মিয়া হে দানা actual education aba haino je sung poriwo human being to human being sung but aste sung divine being na nango aun bage sung je knowledge man ni bising tike sung jebo sini sung divine aba hairok mane divinity was soya nangwa ultimately sini tamba sung human being ngi asakya but sung tripuru sung divinity ngi stineble haida ba heaven soginero sabba human beings sogoyo thingna apo divinity divine ngi sogineble haida so knowledge education aba hai na nangwa jete borno pula gyan rui mane knowledge rui koi totally borok no obo khanya nita mane divine divinity khanya khub khanatok sanang te sangsiu nai nang jokhon divinity saka amon ti sanai sar nang
nung to religious person ang sai mono ke spirituality nya ka religion abo khorok sa borong ni life bo even khorok sa family ni life bo bese important bese abo ni impact bese mane bese kotor bese phan ganang spirituality bese nangsung yes spirituality abon belakan nango do tangi ba sing human being sing o dunia ni materialistic world ni bagai simi sing saiman kha au bai simi ngalak sini o university bu saiman no ba sini spiritually truth ke sing spiritual knowledge truth ke sing tebo saiman nango ta sini about ourselves sing nijino sing sagda hnai yakaba sing tam hnai actually sing we consider ourselves as a soul ya deba atma and sini atma boza ka tong apso seme ang kai sing asuk je tam ro pori tong ko sing abunti saimana nawo but sing niji se seme ya sak correct ha deba so we are a soul having a bodily conscious aba haita so as sini sing sakno bahai ke sing education through take sing divinity free from all kind of vices manoda anger jealousy lust greed ego obhain truth obhain ni take sing muk tong nani ma ka free nani abo not the main by education ba okay ge education bo sungno spirituality na mai help khayo hai yes okay yes khop kana ta ge sarno thangte paite nang nini kuno closing message closing notes sok toha ke saimano yeah ang jehetu ani age to motamoti 35 plus rong khana do aban bagai ang ani life khaina musung pona tabuk asok khaimali ado okay so like Mukesh Ambani samak hatong do like everybody should take risks in life abo ar risks nana ni somoy ka 25 to 30 years ni bisingo do okay so ang koine je nai tong nai the parents pan ka student pan ka all or 25 to 30 years ni is or kam ka use khai or time no take risks in life okay life risks na di mostly tang mu sang kai graduate pa kya at the age of 24 25 aun pure ke sing haina asu to ka bekar pan ka ba pita so financial risks kaisa most importantly though a financial risks bor nai maya because other bank ni thene loan na ni loan nawi ko jodi poza jodi fail ading thanga ka tam nai aba hairok panta so knowledge tong idea tong candidate mane student thani but o implement khanal bagai rang pusa kare bine risk appetite komta yeah so ang koine je taung sim na planning khai de mane asase like parents to ba borok asase boni style ni bagai kisa like deposit khai de mane investment form to nita investment form mutual fund pan ka stock pan ka अब bari thang blast aste so bong thani at least je pro graduate pa kha min thani 1 lakh 2 lakh pan ka ches pano as amount kha kai bo out by samung seng manota anything bro samung seng man bong knowledge no da kai bro life of success pan thamam le na au kuno so but failing ka bo kuno problem kre but bong na time as kuno because bro family bo yakho so as kun burden krita life of fail ka mane at least to no sikable samon kable so ang asan ko je bro tam kam kana taung simina planning khlai chon nan bagita tai buskang ono opportunity to kono opportunity kring ya onek jaga opportunity but kokai opportunity lies inside the problem okay problem je jaga tongo ar no opportunity am bagai akuk di je samansa problem solve khai na ji somas ni bo ba abhai tai definitely benefit ngai no asuk kana angani abono ko ang pairi sene ani kok no khub hambai khub kok krak kok kam kok hilik sama bagai sarno hambai okay ham breno hambai and brother nisit no ano kisa jora roi tini ne o panda no ano songsama bagai Hambai belake norok paithak jora sungbai kereng tongmani bagai norok tini khanai mangkana sin naroi motom ni khuktei sung bahai ke kaham shep nawi lekha pora pori wi kusugo kaiman ka bahai ke no kaham content sung faini hati barogo nongni bagai tubi fainai ke norok ni live jodi anio content value jodi roi tong khangke kindly consider subscribing to my channel
Hingga norok buynobo share khaidi o information song jotono share khailainai song khanalainai srunglainai tai song agogui thanglainai baskango. Hingga amsa kok sawaino tinini episodes no orro mathak siwano. Hambai.